sale dalle fili, sale profundo amore. Quello
Tupateni maombi.
Kalau
mautola toa kweni manaturi te pamea te oke benar oke uang na pai ni para itu pamea mengae uang itu lepas jalan tertentu dia mau pergi tahu apa ya dia mau tahu senang kayak apa itu ini kita tahu kepengen kita tahu ini dua madua ngatok kowa mereka dua apa ini kita tahu jadi ya tu dia tahu tahu apa mereka tahu tahu pelala we kita unasilai unasilai waktu apa waktu kaki kita tahu patungnya kita tahu waktu mungkin o fai to kon dia ki nau hanga ne to pula ai ki fa ne to ni e ka ko le ta pa ki ka ke fai la se ki nau mo ki ta ko lo ne no ka ta ho ya e ta ka ki nau e ta se ka wa ki ta ki nau ko be be ne ta ka wa ki ta ki nau o ki ta fai tu o ni le be ta ka wa ki ta lo mo ki ne nau ko ko ne ka ne ki pula ke wa ko lo Kali apa juga, anak supaya dia tahu kami selalu pakai tahu anak enak tahu. Kaya pena, kaya ni como me amai que para tapon, kaya que ama el tío para capoe o mo peo fake, e a panga o tua, ama foge a fanan, ama toga e a kama o ne Jesus Cristo, ama mo peo fo fane, kane to to mai foge a ka foge ma que mo, kowi mo malawa mo poesia na kawenga mamapa no kumari pe pot mo hamotau ma on pe po kawaga uteu se mo pa mo kato ma pe mo kaiso ai ne mo hoka ke fana o pe na ki mo wa yo toa ko ai o pa pe ya lu ki mo wa mo me amai ki kwani ko pa pa e mo takka lo to mo oni ya koi ai o to to rewa ki makata pa mai ai o tua ai anga mo to ta ki ta e ma mi an e mi kare le ta mo i su pe ka wo ka mo ni me ta ta na mo to mo ka ko na ki mo ai ka mo me amai o ka mo mare ese assim eu como lá to mo ni pa mo pe o po pa ni mo pe ta ya e lo to pe a passear o ai pe que na ta na mo wi eu como lá to mo ni que to ko mai ai pa na o pa ai que que mo wa e pai pa o no e lá ai o to ese assim Koto ki mai no re mai le ka ko mo to mo ani i pai ai ore pa o mo to kumari e ai o to ka mo na se ko ka ko ai mo pe pa ma wa kre ma mo ni ma to ma tau e tai ta ra ko pa pa o mai le wa ko na ya roto Wow, ai le hoje eu fui lá e mais uma coisa isso é com ele na hora então tanto a batalha e a economia eu não falei que isso estava tendo eu fui na margem e porque eu me virei na mata
For the
Tapu ki he kaui pe sona ka hai o toa. Ne a whio parino rino pe ta pena kuo. Papatala ki he koto kapuna. Ka mono tempari kapuna. Tapu ki he tau talogia. Kia pa te soani. Mena pa alunga to. Tapu ki he kau kain tapu ou. Bangun suap awak. Tetapi orang buat bakal kawan malu de fakta tak tahu tahu koi. Mungkin pada kota Elizabeth Poli. Tetapi orang family. Tetapi apa macam mana sinai. Dapat kemalko. Proklamer. Ya apa tu buat apa? Tapi yang mana? Mai lau. Kau tu pun amata Muhammad Abu. Tapi dia berbagai. Tapi yang family, kau nunggu sana kami kaya dengan kau. Tapi mai bawa manfaat. Kau ni aku saya kiasi untuk kebahagiaan. Nakamia kamalo huo. Padele mo kamalo afonga de family ka mo ko ko ya mon. Hiki e fela wa misa top top. Boy.
sa kalameta mahuinga matelemonio ko e whamalo atu whikuni i e whakata o wau sasi. Whamalo atu ki mo koi koto te ko whai whamili o mo whamili ma whongata toka mata moana ka toka rau mea ki whamahe whamalo atu ka vei tuka whitaimi mo ua ena mo lolo whatongia ka mo mea mai ki singako mika e ka pao ngā whamo oni i e sakalameta mahuinga o vitali e mete o te Elizabeth ya ko e whamalo atu ko e loto ko mai amoni ka vei bebe kau wholau kau whakaheni i fia he lokaita ki motou i lau manene neibe. I can see that some of you are non-Tongan speakers. Welcome to St. Michael Parish. And thank you for making an effort to be here today so that we can all commemorate this very special occasion, the sacrament of the Holy Matrimony. I hope you enjoy the rest of your stay here in the state capital, also in the kingdom, until you're heading back home to wherever you came from. Lava e tau ua e atuani. Ka hiri enu koe peki min pasi ki tu ahe, ka kia ni ko kia nau mea lele, penga maari e pe. Whakawhea ki motou kotope, koe taimi whaa, koe taimi e fufua ki reception, ki wharekai koe NZ Tonga. Just right behind the President koe a New Zealand High Commission. For yafi koe alu ki Montfort. Kua e wharekai. Fufua ki taimi whaa, koe taimi e schedule ki a reception. Whakawhea ki motou kotope pe tau tātoa ki ai, koe te tau kātoa marani. Pea e whamaro, koe whamoe te whakatongia e tau mono, i whakapeta maru whamaro mono, o whakawharo. Tawag ay katuwa yung pamangkapit, at may mali